کجا بود؟ 4-5 مکتب ما خواندگیم، این مکتب ما نهایی کردیم. چی نمیفهمم، خیلی بسر بودیم در همین. در این سین بودم وقتی درس اشولا بخوندم داد میزنم خیلی. خیلی وقت میگفت اگر مادرم بگویی بعد من توی اجازات میتیم. لیکن یکم بار همین عمر من اون کس از من کلان سوال خودم هم سین سوالم رفته که یکم بار حیاتم به عقل من نه دست برداشت است نه وای کرده است، فقط همین سیاست داشت، هم فقط میترسان من که گفتی وایت عذابت من که مادرم رود یگان وای نمیکرد. با از یادش میبرم یا میگفت که خیلی دیگه بار اکو آدم خیلی نمیشد، هرچی مادرم با نگو چم با نگوی میگفت برای که چم هلاک شده میبیاد کورش کین ما پدر نداریم ما یکی نگو میکنند اگر چم کسال شد ما میمونیم دو کس میگفتن من میترسیدم لیکن خودمون هم خیلی شدیم بچه. аслан аз авлоди Зафар Нозимов касе ҳавои санъатро бар сар надошт ва аввалин нишонаҳои ҳунарро дар ӯ модараш бо тааҷҷубу умедворӣ баҳогузорӣ мекард. خود به خود یک عجایب بودن این کس که همین پیش وقت جغکچه میگفتن از کنسر وای وای حولو میسوختن دو هم جغکچه روز کرده غیش غیش کرده میگشت. مادرم میومد میخندید میگفت که با فکرم همین عقد تو ارتیست میشود همین نان همین مورا میخورن گفته میخندیدن. велгардиву дарбадарӣ ва эҳсоси ятимӣ дар садои Зафар як оҳанги андӯҳ омезонаеро зам кард ва соли 1957 олимпиадаи сарояндаҳои ҷавон Зафарро ба саҳнаи касбӣ овард. Зафар дигар ба чизе ғайр аз санъат таваҷҷӯҳ карда наметавонист. дар давраи Зафар Нозимов омад ки қариб гӯем ки ҳофизо кам буданд. давраи ҷавонӣ вақте ки Зафар Нозим ҳофиз буд, яъне ки саркуҷа овозхон буд, ҳофизо бисёр кам буданд. хаб Абдулло Назриев буд он вақт, хоб Барод Яхшиев як бригадаи консертӣ вай буд, Акашариф Ҷураев буд, баъд Зулайхо Раҳимова ё дигаро хай вақте ки ино буданд اینا کم بودن، بسیار کم شمار بودن. ظفر نازیموف در همه یک موقعی بسیار سخت یک بار پیدا کرد. اما سالهای 60. ما در دانشگاه با هم میخوندیم یه وقتی. اونا در گروه فارسی میخوندن. ما در گروه فیلولوژی میخوندیم. بعضی درس‌ها داشتیم که با هم بود. و البته ظفر هم وقت نداشت و کم کم میامد به درس‌ها. لیکن کوشش آن که مثلا ظفر بسیار میخواست که خط نیاگان آموزد با واسطه خط نیاگان دستخطها رو آموزد، بیدیل بخواند، حافظه بخواند، داشتم این چیزا. تمام مکتب‌های رایون ناحیه به ناحیه همین سرسری مکتب خواندگیم. من معلومات صنفی 10 دارم دیگه 4 اینستیتوت در داخل شدم یگان شب آخرین رسوندم. فاصله از سال 1957 تا سال 1963 بین همین 6 سال از المپیادای نخستین تا عنوان هنرمندی شایسته گرفتن ظفر در هوای هنری خود پروازهای زیبا و بلند داشت. 6 سال را 6 سال پر از خاطرات شیرین می حسابد ظفر. کنسرت ها، سفرها، وخوری و شناسایی ها با چهره های کبیر صنعت تاجیک، این همه یک افسانه زیبایی را می ماند. من هنوز در انستیتوت صنعت می خوندم. اکه ظفر نازیموف همین قدر مشهور، همین قدر محبوبیت داشتن که زمین و زمان می لرزید. حتی من شنیدگی بودم که کنسرت هاشون هر روز در یک تئاتر تابستانه داشتیم در پشت چایخانه راحت. زیلیون تئاتر میگفتن، تئاتر سبز. انا در همونجا یک هفته 10 روز پس هم کنسرت های ظفر نازیموف برپا میگردید و همه روز آدم پر بود و در بیرون ها آدم ها حالی که با کنسرت در آمده نتونسته در قطار ها می ایستادن. بسیار بسیار مخلص داشت و همون مخلصاش امروز هم هستن و میخوام بگویم که ظفر مکتب خودش دارد. ظفر برای داشتن مکتب کوشش نکرد. ظفر سرودی که میخواست خواند، نمیخواست نخواند. در محفلی که میخواست اشتراک نکرد، نمیخواست اشتراک نکرد. ابتدای سالهای 1960 ظفر در اوج پروازهای ایجادیش زنگ گرفت.
издивоҷи ӯ дили чандин духтарони ошиқро шикаст, аммо касе намедонист ки ин ҳамхонагӣ бо чӣ ба анҷом мерасад. аввалан зиндагӣ зебову рангин буд. ногаҳ шодии деринтизоре пеш омад. зафарро унвони артисти шоистаи тоҷикистон доданд. ин ҳодисаи фараҳбахш соли 1964 ба вуқӯъ пайваст. зафар нозимови ҷавон аз чунин бахт меболид, вале зиндагӣ ин бозигари бераҳм зарбаи дуввумашро бар ҷидори ҳастии зафар бераҳмона зад. зарбаи дуввум ба зарбаи нахустин шабоҳат дошт. модараш дар синни 48-солагӣ аз дунё гузашт. зафари 25-сола бо хоҳари ҷавонаш танҳо монд. то охирин нафас модар роҳи ягона писараш зафарро мепоид. зафар дар хона набуд. модар бо ҳамин интизориҳо чашм аз дунё пӯшид. соли 64 норак ба консер буд. ҳофизо аз вай омадан, аз ӯзбекистон будан, аз мо ҳамҷо консерт калон шуд, мо ҳамҷо консерт рафтем, суруд хондем. ҳамҷо омадам, фуромадам ки кӯча бо мошинао пур. ҳама ҳис кардам ки модар гузаштааст. ҳамин вақте ки аз зар дар омадам, як бисёр одами хуб, як занак буд, ҳамин ба ҳамроҳи модари ман инҷо калон шудагӣ. ҳамин дар омадам мана дашном дод. хонаат бисӯзад бача ҳофиза, модарги чашм баро ҷон дод. ҳамин рода нигоҳ каст ки кай меяд, мана интизор будааст. ман дастгир накардам, модарам гузаштагӣ. мусибати аз даст додани модар барои барҳам хӯрдани ҳамхонагии зафар бо завҷаи нахустинаш нақши ҳалкунанда бозид. барои идома додани зиндагонии якҷояи зафару ҳамсараш дигар баҳонае намонда буд. ман хай синфи 10 будам вақти модарам касал буд. синфи 10 будам, хай чихел гӯям, ман нигоҳ мекардам. акаи манен пеш телестудия хонашон буд, мо инҷа будем. модарам камтар хони акаим баистодам, дидан ки келин камтар беаҳамиятӣ дод сода. баъд гуфт ки зафарҷон хафа наша, биё ман ҳавлӣ ба хони худам баравам. ҳамҷо мана хоҳарат худат нигоҳ мекунӣ, бигзор ки зиндаги шумо на вайрон шаваду на вайшад, зиндагитон пешна. хай мо ҳавлӣ рафтем, ҳавлӣ ба зиндагӣ кардем. ман модарам ба нағз нигоҳ мекардам. бо хеш таборо будан, якта тағом буд, тағома занаш оилашон рус будан. اون کس بسیار نقص اومده همراه من بسیار یاردم میدادن. من با یاردم میدادن.
همین کتی یک چند بار اکم با فکرم التماس کرد اویلاشو نامدن هم کتی مادرم وفات کرد روزی که وفات کرد پگاه میبروریم گفتن پس اون کس آمدن خانم آمدن خیلی پسر چشم بود آمدن راستش گویم وقتی که مرده دفن کردن برده مونده آمدیم و اکم روی راست برآورد گفت که برو روا کن همین روز اعتباره من تو کتی زندگی نمیکنم برای اون که مادر یخته میشد برای انسان من گفت اوله میوبه مادرم دیگه نمیوبه حاضر نبوده همون کسایی های مادر رنجورای کشیدگیشون و از بین گذشتگیشون همینجا خیلی اشتراک نداشتن همین چیز به یگان مبالغه به یگان دیل خراشی هم تو موجود داشته رفته به هیچ 2 сол пас аз марги модар Зафар дуввумин бор издивоҷ кард ва ҳосили ин ҳамхонагӣ писарест ки дар зиндагӣ то як ҳадде рӯҳи падарро интихоб намудааст. бисёр бемушкилӣ омӯхтам фанни мусиқиро. аввалаш мумкин барои он ки аз ҳад зиёд дӯсташ медоштам. ана дуввум ин ки хуни санъаткор дар таълима ҷорӣ буд ё ҳарду. акнун зиндагонии Зафар маънои дигар пайдо карда буд. дар сафарҳои ҳунарӣ ӯ хоҳарашро бо худ мегирифт ва билохира ӯро хонадор кард. баромадҳои Зафар Нозимов доимо пуршӯру ғавғо мегузаштанд. театр тобистонаи ҳозир ки зелёни театр мегем ҳамин театр тобистонада консерти Зафар Нозим даршиканию мисогирем дарахшиканӣ мешуд. болои дарахтҳо болои ҳамон даро шикаста одамо медаромаданд инқадар Зафар Нозимов консерт дора гуфтад чунон як воҳимае буд ки ҳодиса خیلی اومد در این سه سالها با همه حافظا همه چیزا تعلق داشتن مثلا گیرم با خودی استاد ظفر نازیم با خودی عادل هاشمی با جورابک برادوف با دیگر حافظا بودن که در حقیقت در شکنی و مثلا گیرم مشکنی و بوجزنی و زرازنی بسیار بشه در وقت کنسرت هاشون و حتی یک روز همه خیلی شدگی که اگه ظفر با کنسرت کمتر دیر می آین اون وقتا ماشینی گاز 21 بود ولگا همون خیلی ماشین داشتن اگه ظفر با کنسرتشان کم اگه دیر می آین و با همین ماشین نزد تئاتر می آین که مردم یک استادیوم بر این مردم اگه ظفر را منتظر است و از ماشین فرامدن به حتی امکانیت پیدا نمی کنن همین مردم همین گاز 21 ماشینشون که برداشته به تئاتر می درارن. боз ҳам пайкони зиндагӣ Зафарро ҳадафи тири худ қарор дод. ин марди маҳфилорову хушсадо дарун мегирист аз бахти баргашта, аз қисмати носуда, аз бевафоиву номардумиҳо. аммо рӯи саҳна касе инро дарк намекард. дар авҷи шӯҳрат издивоҷи дуюми Зафар Нозимов бо нокомӣ ба анҷом расид. ҳамаи муҳаббат ва ишқу ошиқие ки устод Зафар доштанд ҳамаи ҳаминҳо ба нокомӣ анҷом ёфтаанд, вале барои сохтани дили бузурги устод Зафар бисёр хуб хизмат карданд. чанд сол қариб 10 сол фақат суруд хондем. ишқи манам суруд буду, ҳастиам суруд буд, зиндагиам бехона будам. ҳамаи ҳамин ғазал суруд буд ки ман саҳнада будам. барои Зафар марҳилаи нав дар зиндагонӣ шурӯъ шуд. баъд аз 10 соли артисти шоиста шудан, соли 1974 ӯ унвони артисти мардумиро ба даст овард ва ҳамзамон сеюмин маротиба издивоҷ кард. издивоҷе ки то ҳанӯз идома дорад. ҳамона хонадор шудем. манам ҳозир 7 писар 1 духтар дорем. зиндагим нағзе азобҳои сахтам кашида бошад. ҳамсари ман ки вақтҳои ҷангҳо дар кӯдако мо дар як ҷо пинҳон будем و هم فرزنده هم کشلاگه در این خانه با او خانه اینجا با اونجا خیلی. اگه ظفر همه خیلی آدم مهربانن یا ما رو بسیار احترام میکنن دوست میدارن. به هر حال منو اپی نگینه دیدن جانشه خواهرای شیرین میگفتن. همین آوازشون بلند هم خیلی یک آوازی مخملی جانشه گویان. اگر همه خیلی من خورسم میشدم همین گپ شنوام مگه من کم چخیل
همه چی میگن یک بقوت میشتم پرقوت میشتم سرود خواندن میخواستم زندگی کردن میخواستم همه خیلی تا حاضر همه خیلی آواز ظفر نوزیم اگر امروز نمیدونم بکر به جوان چقدر معقول باشد نباشد لیکن او در دل و دیده مردمی که در سین سالهای ما باقی مانده خیلی مستحکم ماند در حقیقت شاه ستونی در حقیقت شاه ستونی به صنعت موسیقی و آوازخوانی بودند. баъди ба даст овардани унвони артисти мардумии тоҷикистон дар ҳаёти ӯ мушкилиҳо дар шакли пурратару ҳаҷман азимтар хуруҷ карданд, вале Зафар ҳамеша дар афкору андеша ва нуқтаи назари шахсии худ истодагарӣ нишон медод, то ҳанӯз ин хислатро аз даст надодааст. аксар одамон чунин рафтори ӯро амали як нафар шахси худсару гапнодаро меҳисобиданд. در دام محبتت بمیرم ایمان سغم گسار دلسوز در دام محبتت بمیرم ایمان سغم گسار دلسوز. وای با این مثلا قیصری خودش خیلی چیز گم کرد. ظفر میتونست که مثلا در مقیاس جهان معروف شود. ظفر میتونست که با ترانه‌های با صدایش با سروداش عالم فارسی زبان ها رو تسخیر کند. ظفر نتونست. ظفر اجازه نمیدادن که مثلا سفر کند، سفر خارجی کند. برای چی؟ چون که ظفر دستش پیشی برش نبود. ظفر برای ملت خدمت میکرد. اگر حاضر یک پیرزن یا پیرمردی مثلا از وادی وقت میامد میگه که من پسرم زن میتیم و چیزی ندارم مثلا برای و میخوام که یک خرسندی کنم، ظفر میگرفت با دستش با بچه‌اش میرفت. من این چیزا رو میدونم. کمتر همی گردغاوسی من در حیاتم خلل رساندگی. یعنی چی؟ من چکل گفت صنعت ما هیچ مال حرکت کردم که پیش کسی خار نکنم. من حافظ شخصیت ها نبودم. صاحب این گونه خراکتری نمیتوانست که با سیاست وقت با اونهایی که میخواستن مثلا یک هنرمندی اصیل مطیع اراده خودشان کنند سر خم فرود نمی آورد. و قصه های بسیاری بود که مثلا استاد ظفر مخصوص با کنسرت های بزرگ حکومتی دعوت نمی کردن یا میشد برعکس که استاد اگر دعوت هم میکردن نمی رفتن و این یک نوع اسیان و قیام درونی همین گونه یک شخصیت بود که سرنوشتی بسیار سنگین و دشواری را پشت سر داشت. ибтидои солҳои 1970 дар ҳаёти Зафар Нозимов монеаҳои нав ба нав пешорӯ омад. ӯро дигар дар консертҳои давлатӣ роҳ намедоданд. ин роҳбандиву монеаҳо якчанд сабаб дошт. аввалан интихоби ғазалиёте ки ӯ месуруд. сиёсати он вақта сурудани абёти пур аз маънии бедилу Мавлонорумиро хуш намедошт ва Зафар он вақт маҳз ба эҷодиёти ҳамин қабил бузургон рӯ оварда буд. از رخ باختن دارم. البته باید به یک نکته بسیار باریک من اشارت کنم. خدا هنرمندی که مثلا هنرمندی واقعی است جوهر خدادادی دارد در پیش که هیچ گونه ایام در پیش هیچ گونه رابر وقت سر تعظیم فرود نمیارد. مثلا رحمتی جبار رسول دوست نمی داشتن استاد ظفر. آوازشون هم دوست نمیشن میگن نمانیدونم. من یک 5-6 نفر راهبر دولت دیدم. یک حافظ 6 راهبر دولت دیدم. همه صنعتی من نسبت به صنعتی من اون حرمت احترام و اون چکل گپ زدم دستگیری هایی که برای من کرده با مثل صنعتکار فقط دوره ترسون الجبایج بوده در دوره من جناب علی امام علی رحمان حس کردم که من در حقیقت حافظ بودم در اون پیش هستم و حاضر حس میکنم که حقیقتا همه حافظ بودم که من احتراف میکنم. садсолагии доҳии пролетариат Владимир Илич Ленинро дар Тоҷикистон ҷашн мегирифтанд. ин соли 1970 буд. консертро ба ин муносибат намоиш доданд ва то замони соҳибистиқлолии кишвар ин охирин консерти давлатие буд барои Зафар. ассалом гуфта буромадем.
اما از سلام گفته برآمدگی ما حیاتاً دیگه صحنه دولتی یگان کنسرت دیگه ما را номер надоданд баромад накардем. зиёда аз 15 сол Зафар Нозимов ба рӯйхати ҳофизони мамнӯъ дохил шуд. ҳатто рӯзноманигорон ҷуръат намекарданд ки дар борааш чизе бинависанд ё ақаллан бипурсанд ки чӣ ҳол дорад. соҳиби ин гуна характерист наметавонист ки бо сиёсати вақт бо онҳое ки мехостанд масалан як ҳунарманди асила мутии иродаи худшон кунанд сари хам фуруд намеовард. وقتی که سخن از همراه کردن ظفر به یگان جا میرفت میدیدم که به ابروهای بعضیا گره میافتید. از یک جهت نمیتونستن اون همراه نکنن چون که بی‌نظیر است. از جهت دیگر میگفتن که خب این یک سرکشی مغرور مثلا با کسی مثلا چی ندارد مثلا گویا که احترام ندارد و همه احترام داشت با همونایی که به او احترام میکردن و دوست می‌داشتن. کنسرت ها بودم پلان می آوردیم پول جمع میکردیم می آوردیم کلخوز قشلاق با قشلاق بگی کنسرت های دولتی سال همین سلطان شریف میرزا شریف وزیر شدم مادر هم 2 بار پروگرام رو نوشتن برای کنسرت های دولتی یا بزرگ جمهور گفت خان دیده گفت ظفر چی 2 بار پروگرام نوشتم نام خط زدگی با وقت مال همی خیلی بیشتر بودم اهمیت نتیم معلم گفتم بخیر. аммо мухлисонаш дунболи ӯ ба тамоми маъракаву маҳфилҳо мерафтанд ва дар фитаҳо садояшро сабт мекарданд. мана аҳмад зоҳир вай соли 1979 аҳмад зоҳир аз олам гузашт лекин то ҳол ба ҷое ки мухлисои вай кам гарданд зиёд мегарданд. акаи зафарам ҳамин хел аст. аз рӯи оне ки ман медонам ба ҳофизо ягон вай надошт خصومت نداشت با وی نداشت که به جوره بگه آدینه هاشیم میگه آدینه هاشیم همین شیعه کشی آدینه هاشیم اگر میتونستم من همه دنیا را در میدادم همه خیلی گپ داشت سخن داشت همه صورت هایشان دوست میدارم از بین همین صورت هایشان یک 3 تا من صورتشان میخونم من مثلا رفت از دل رفت از بر رفت از خاطر بر من نگر تا به نگاه تو ندارم بر من نگر زان که بجوز تلخی و اندوه در خاطر از آن چشم سیاه تو ندارم. این سرودشان بسیار مشهور بود حاضرم مشهور است. то дер боз дар консертҳои давлатӣ барои Зафар Нозимов тамоми дарвозаҳо маҳкам буд, вале ӯ дар хона ба рағми ин ҳама бедодиҳо сари андешаву гуфтаҳои классикон таваққуф мекард. این سیما یک ایجادکار است ایجادکاری حقیقیه که از طرف آفریدگار مثلا رسالت ندارد و در همه کفات ایجادکاری مثل ظفر هر قدر راهش نمیدن ممکن که همین در کار بود برای وای و بیشتر ایجاد میکرد و بیشتر در دلش میگفت. شما فکر کنید یک انسانی مثلا نوچه و سالم مثلا جوان پهلو یک مرد فربه پرگوش مونی کدومش پیش میدود در وقت دویدن البته این جوان پیش میدود و اینه که سالم مونده است بگذار 30 سالش هم باشد. خود ایجادات همین است. من در سال 1980 بار اول در میانه‌های تابستان بود که به خانه استاد ظفر رفتم. اون زمانی بود که استاد ظفر رو از صحنه‌ها و از مطبوعات رانده بودن. ممنوع بود حتی درباره او در تلویزیون و در رادیو و در مطبوعات صحبت کردن. баъди интишори мақолаҳои пай дар пай сиёсат низ тағйир хӯрд ва дилбохтагони ҳунари Зафар дигарбора ба сӯяш болу пар кушоданд, аммо ин аллакай даврони соҳиб истиқлолии кишвар буд. баъд аз 15 соли масалан танаффус амтугӯе меҷодӣ яке аз шогирдони устод Зафар аҳмадҷон муҳаммадиевро филм кардам ва бори аввал баъд аз танаффуси 15 сола чӣ қадar такрор кардем гуфтем аҳмадҷон муҳаммадиев рӯи экран баромаданд ва аз он лаҳза сар карда баъд намоишҳо бисёр шуданд.
geçme güzel Bala bala gel geçme güzel Neredin on sevsene teperim Yer gel güzelim yer kalmalarım Gel güzelim gel yaz Зафар Нозимов гӯё мисли сфинкс боз аз хокистари худ эҳё шуд, вале боз ҳам сарнавишт намегузошт ки рӯзгораш ором бошад. зиндагӣ зарбаи навбатиашро дар шакли ҷанги шаҳрвандӣ ки мусибати умумии мардуми тоҷик буд ба сари ӯ низ зад. писараш кушта шуд ва тамоми дороияш бар фано рафт. мисол агар дар ҳамон воқеа агар як ман мешудам ин шикасти давлати ман буд ки нисбат ба ман шахсан ба ман буд, лекин дар ҳолате ки ин шикаст на як ба ман буд, як мусибати миллат буд. ин чиз ин воқеа мусибати миллат буд. аммо хираду таҳаммули ӯ боло гирифт. ин ҳама мусибатро чун як нафар инсоне ки бо бадбахтиҳо одат кардааст дар худ таҳаммул кард. воқеан ҳамихел шуд гуфт ман ҳамагӣ 15 ё 20 дақиқа пештар аз хонам баромадам ва омадам ба ман гуфтанд ки як гурӯҳ омадааст ва дар байни ин гурӯҳҳо тоҷик камтар аст ва устод хуб мешавад ки шумо баравед. мегам ман дар миёни замини пахтазор будам дуртар ва медидам ки чӣ хел ин хонаи орзуҳову умедҳои ман аланга мезанад, месӯзад ва бисёриҳо дар атрофаш рақс мекунанд мастона ва дар онҷа ман то шом шудан дар онҷа пинҳон будам миёни пахтазор ва ҳамин қадар. ва як чиз рафтам дута саги калон дошам якта майда ҳама аз берун рафтам оста даромадам ки як чиз омадам ду дастам саги калон булда рисибад рост хездам ду даста китифм дамон ҳамихел вай майдаги як саги тишка майда доштам уруси вай омадам ҳар чор почош хочаи ман ҳамихел қачоқ кардаги буд ҳамин қаметину наро гаштам нарафта янти рост дада چاشم داد سر دست در کردم. همین استودایم خیلی. همین قیمگم پالون اصوبرم همین نمیرم دار همین محکم قپیده گیام. همین یک طرف شد همین چیز یک طرف شد. зафар аз сӯхтани хонаву дараш шиква надорад. ӯро танҳо марги писараш ва аз даст додани баъзе сабтҳои нодираш озурда сохта буду халос. тақрибан 80-90% суруду оҳангое ки устод эҷод карда буданд онҳо дар радио телевизион сабт надоштанд, чунки ба радио ҳам ба телевизион ҳам сабт намедоданд устода ӯ ғазалҳо ун сурудҳо, вале мухлисони бисёре доштанд устод ки онҳоро сабт мекарданд. аз дунболашон ба кадом тӯи тантанае ки бошад мерафтанд сабт мекарданд ва инҳоро масалан дар миёни бозорҳо мефурӯхтанд ва онҳоро кассета карда ҳатман ба устод тақдим мекарданд. тақрибан 40-50 кассета зиёдтар доштанд ки ҳамин сурудҳои марҳилаҳои умри худашонро ҷамъ карда буданд. аз ҳамун сурудҳои нахустин то ҳамин сурудҳоро ҷамъ карда буданд ва албатта он 5-6 дафтари бисёр гаронбаҳое ки хотираҳои на ҳар ҳунарманди санъаткори мо ҳавсала дорад ки хотира нависад, вале ман фикр мекунам устод Зафар ки дорои як сарнавишти аҷиби ғариб аст, беҳтарин лаҳзаҳоро дар онҷа сабт карда буданд ва албатта ният доштанд ки баъдо ин чизро ба чоп мерасонанд ва шеърҳои худашон буд, чанд дафтар шеърҳошон буд дар онҷа. инҳо аз даст рафтанд ва барои як ҳунарманд чизи гаронбаҳотарин ҳамин аст. хонаи ноҳидаҷанг назди спартак ба ҳамҷа хоҳарашон зиндагӣ мекарданд, хонаи хоҳарашон буданд ва ҳамроҳи писарашон дар кӯча рост истодагӣ буданд. пушташ тарафи ман буд. ман рафта истода ман ба кор, ӯ писараш руш тарафи ман буд ва тарафи писараш ҳам хеле суҳбат карда истоданд. ман наздик шудам, хай писараш шинохту, баъд ман ишора кардам ки гап назан. баъд рафтам аз қафо оғош кашидаму баъд ҳамин хел маҳкам қапидам, дигар чарх зада намондам. баъд гуфт ки ҳар касе ки боши дӯстӣ гуфт. баъд гардондам рӯш тарафи ман афтод, чашм ба чашм афтодем, ҳамин оби чашмаш ҳамин хел равон шуд, дилам вайрон шуд, дили худам вайрон шуд. баъд сахт оғош кашидам ва гуфтам ки устод ҳеҷ вақт номардӣ накун, ту мард будӣ, ҳамин хел мард мемонӣ, ҳамаи чӣ ёфт мешавад, ҳамаи чӣ бо ҷоша меафтад,
هیچ وقت پروا نکن، پروای یگان چیز نکن، همش نقد میشود. замони дигар шурӯъ шуд, замони созандагии як марзи хаста. зиндагӣ низ шаклу маънои дигар пайдо кард. насли нав бо ҳама бешу камиҳо маҷрорав буд. касе дар ин миёна мисли ҳубоб мекафиду касе дигар то соҳили худро мекашид. جشن 2700 سالگی کلاه بود که من در قطار یکم نشسته بودم و ظفر سرود میخوان در میدان و ظفر همه بود. آیای تاجکی هوشیار بدار بیاید شهرتی پیشین به تکرار تو را روح بزرگانت مددگار وطن دار ای وطن دار ای وطن دار. این علاقه ظفری هست که خودش خسته احساس میکنه، خودش نوجور احساس میکنه، اما باید داند که ممکن هزار آدمایی هستن که یک لحظه زندگی ظفر رو آرزو میکنه با همه فوجیهاش، با همه بیماریهاش، با همه نوجوریهاش. ظفر من بسیار دوست می‌دارم. یک شعری عجیب نوشتم که حاضر سید قطب بلالов این شعر را میخواند. پشیمان نیستم از عمر پالیده و پیری میرسم از خویش بالیده. یعنی تمام خصلت‌های جوانمردی او، تمام هنری او، یک شخصیتی که در دایره فتووت ابدی است، بسیار بزرگ است. میخوام تصویر کردم من کسا. در حقیقت هم که خصلت‌ها هم دارند. هم دانش خوب دارند، هم آوازی بسیار عالی جناب یک تاجیکی آواز دارند. و هم هنری نوازندگی عالی جناب دارند. و یگان لحظه من ندیدم که ناجوانمردی داشته باشند در طول همه سالی که من این شخصیت بزرگ رو میشناسم. همه وقت در قطار آدمان بزرگ، در قطار جوانمردای عالی جناب و شخصیت‌های مثلا مهربان و غمخوار و مشفق اینقدر شاگرد تربیت کرده و خود میگه که من شاگرد دارم. و اینک این ظفر است. اوی در میده حکیم نهال ار میشدم چبرگدی لبرگدی اوی در میده حکیم نهال ار میشدم. ظفری در همه شکست و ریخت ظفرمند، ظفری مبارز، ظفری سرکش و همزمان دورندیش، ظفری سربلند، ظفری صحنه با همه قصه های تلخ و شیرینش. چبرگدلو دوستانه چلیلولی ماله چلیلولی ماله چلیلولی ماله چلیلولی ماله. قصه روزگار ظفر نظیمов قصه نیست که از اول و انجامش جدا باشیم، زیرا او هنرمند مردمی است و هر آنچه که او آفریده است از مردم است. ترانه‌های او از مردم است. مردم کیست؟ مایم. پس باید به این قصه گوش داد، به این قصه زیبا گوش داد تا ابد، تا آخر. امشب به قصه دل من گوش میکنی، فردا مرا چو قصه فراموش میکنی. امشب به قصه دل من گوش میکنی، فردا مرا چو قصه فراموش میکنی. دستم نمیرسد که در آغوش گیرمت، ای ماه با که دست در آغوش میکنی. دستم نمیرسد که در آغوش گیرمت، ای ماه با که دست در آغوش میکنی. امشب به قصه دل من گوش میکنی، فردا مرا چو قصه فراموش